We are the Pineapple Family! Good morning, Monday! Signal number 1 naman diriya. Pero wala sa announcement of suspensions ng classes. So, ready na. Medyo late lang siya gamay. 8 na ya. Past 8 na. Kaya hulat pa kami sa iya nga sugat diri oh. Iya nga tricycle. Ito naman iya sugat. Kiss na kayo, mami. Love you. Tapos na ang Caprisa week. So, back to reality naman. Back to schooling naman. Bye-bye! Yan na guys. Yan na. Bye, Doy! Early dismissal. Very early ang dismissal subong. So, 11. Nagwa na kami daddy. Kami meeting pa siya. But Dewey is out sila 12 noon. So, timing na matapos si daddy. Nara siya. Nan. Meeting siya. Tapos, mag-go na kami din sa school niya. Nantawa ba lang weather, guys? So, look at the weather. Natulo taliti, nakagdulong-dulong nagid. Signal number 1 na diri sa Capiz. Kaya nag-form siya yata ang bagyo sa ano na, inside sang par. Here na, ara na siya. Early out sila 12 noon as tomorrow wala sila klase kay may bagyo na naman. Ay nako nga bagyo permi lang. So, legit ati yan. Hello. Hi. Hello, ilambal. Abing dati to, iti naghaimon ko to. Ay, ano. Tisa ni mami. I love you. How's your day? Good. Half day lang galing, no? Patapos na kami sa kaon nyo. Wala ko ka-video. Lipat ko ya. Doy. Doy. Naman eh. Diri kami sa Dubaw. Good morning! It is Tuesday and 9 a.m. na actually. Hindi na pag-inulan-ulan. So, I know for sure, nagabaha-baha naman sa iban. Because, signal number 1, kaling kagapon number 1, himan baskog ang wind, pero kay gainulan-ulan, gay bangod sang bagyo. Sino ganing yung bagyo? Si Verbena? Sino ganing bagyo, Doy? Patka. Amo na nga, wala naman untat ang ulan-ulan. So, asynchronous naman ang ibandere, pero ayaw pa mag-start sa iyang mga ulubraho, no? Kaya nag-sinelphone, no? Pwede man mga classmates yan, nag-group call sila. Our dinner for tonight is pasta. Ala daddy. Ikaw ang niluto ang dati. Ala daddy and mommy. Good morning! Wednesday, wala na bagyo, so back to face-to-face class na sila. And he is ready to go. Hulat na lang kay Patrick para sa dulong school naman. Imo ID, susuka na imo ID, Doy. Kisa nga daan kay mami, para hindi na ano ka rin. Di na lang madulong. Baw. Ano? Basketball mo na. Basketball mo na. Agad mo si Manong Owe basketball lang. Lakatas man yung Owe sa school ya. Bye-bye. Daddy na lang. Huwag yung Patrick. Ay, upo-dupo. Yakit kami. Upo-gapo na. Late na galing. Pero milang late yan. Dulong. Wala choice si daddy, hindi daddy na lang. Done. Here na sa. Ari kami diya sa haircore. Ga-practice naman niya cheering. Pero yung duwa ho, pupo lang ho. Ng basketball training. Oh. After practice, samgyup.
Good morning. It's Thursday and it's recognition day. Kiss na kay Mami. Congratulations. Love you. Mga pugi. Bye! Keep pictures. Take pictures. Hello, everyone. Homo-vlog kami nga to. Are you ready? Everybody go! Ito kami sa Batan, Aklan. And mabalik pa kami tayo. Congratulations to our baby boy. Tapos karon may practice pa kami sa cheer dance naman namon. After na uli. So busy week subong as next week. Every week is a busy week. Si Dewey, busy man kami Milo pa. May Milo. Ano pa sa tournament. Here na kami, Batan. Here. Katong ni sa Mambo Rice. Ay, hindi na ni ngalungkoy. Ay, na kami di. Pero nagpas pa ko ng 3. Aramon guy to. Na. Ay, galayo galing isang amon yung ano guys. So, amon niya. Kalatuan. May lang kayo may guide kami pamuot sa ilaw. Thank you. Masyala na amoy pamakutang kaina. Nalabayan nila kami. Ang ba niya? Sundan lang kasi sila ko no? Sundan lang namon. Thank you po. Let's go this way again. Sila madiretso to ya. Mirror, mirror on the wall. Ay! Nilayin. Gamay-gamay. Marag yan. Ingala ko nga doon ko ni Daddy biyahe kay. Surrender ako. Kasi the web daw. Ano na yan? Ay, salamat. Found you. We found you, Mambo Rice. May infinity pool. I don't know if you can see the rainbow. No, not the rainbow. Ay na kami sa may Ibisan. Ibisan na na eh. Sapyan mo lang na eh. Sapian pa lang eh, Sapian. Rainbow. Wala na nakita ang rainbow ah. Kaya di sinsigyon. Nara na si rainbow! Ay, hindi na makita. Araw na! Double rainbow, hindi kita nun galing ang isa. Na, itong isa oh. There. Good morning, Friday. Today is book week. So, dapat naka-costume siya. Pero wala lang kami tayo pangita sa nga costume. Kung ano lang daang available nga, nga book. Nga nakita ko dira sa storage niya. Amo lang ginobrahan ko sa costume. And this is Mike from Monster Incorporated. Amo lang na siya. Testihan ta siya dayon. I-testing. Hindi na pagkuha na. Mautod ina. Do not, lang gidya na. Amo lang gina saya na. Ato ba nga na isa kon? Ito, ipakita ang book. My name is Mike. I like to party. If you don't believe me, what makes you my body? Ipakita ang book. Okay. Tambok-tambok. Hindi kaigo nga sa tambok-tambok. Kaya na na.
Effort ni mami ni. Miskan ka po eh. Upot ako naman ah. A long time. With his costume. DIY lang ni mami. Hindi pa gusto, tani. Wala na choice, kaya wala tayong magpangita costume niya. Ala sa da. Doon na. Balaan mo na ko na no brown sila ha. Karon lang anay. Kapti lang, anay. Dito ka lang sa classroom, Ay anan. mo bukso. Sige na kami, araw na. So, di yan ay. Ito na sa... So, the time na naman, it's already 4 p.m. I think wala man sila na klase kaya nakibuk-book nila. Costume na sila. I don't know kung ano nila program. After this, may practice pa kami sa among cheer dance sa family day. So, dito na kami diretso. There he is. Complete na yung mga things by. There. Eh, how's your day? Oh, Oh, look, good. tut bala? Sa training. Why training ka? Best book week ever. Wow, really? Not na lang anay kami. Samtang waiting kami for practice. Ay, eating time naman. Tapos na practice. Let's eat. Muna niya mong dinner. Huli na kami dahil. Because it's already, ano na? Past 8 na. Hi everyone, happy Saturday. Today is the Milo tournament nga opening. May game naman sila dahil after sa opening may second game sila. Si Daddy, first game nila sa haircore sa mga datis and high school students. Tunga na naman. So, Si mami, may cheer dance mo na. Bali si Jay, maano lang kami, makommute lang kami, tabi lang kami dito sa haircore, dito sila ma-play. Di kami ni Dewey diretso kami tricycle pa CPC, dito nila event. Wala yung traffic. Namot kay Daddy kung ano sa iya kay siyang siyang masunod kay siyang go-drive. Ay. Tutoy na. Ha? Kamuta. Pulbaan ka pa yan sa ako niya, no? Natako na ko, no? Luya lang tuhod, no? Let's find out kung ano yung desisyon. Bye-bye. Nagdaog ang dulong ni Daddy kami diri. Kaya siya yung mabalik lang dito. Tunaw, nagapila na. Na. Tapos na ang first game, sila na dayon. Hey, lockout. Pasa! Nice one! Nice! 10 seconds.
kan pwede. Kaon lang. Enjoy. Di pwede man, kaon man. Hello, good morning. Happy Sunday, everyone. It's time to go to church. Thank you, Lord, for all the strength inhatag with this week and for the past days. Mag-sing sila subong may Thanksgiving sa church. Ready? See you. Doy bulig! Doy bulig! Nice one, Doy! Shot! Sino to? Dito, wait mo? Pasa! Sa kay Dawi! Nice! Nice one! Doy, bulig! Bulig! Imo, Doy! Thank you for watching. Bye.